Ngoe nicithiete na mbere na kwiyumiria kaunti-ini ya Tharaka Nithi hĩndĩ ya kuoya mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩa budget ya mwaka ũkĩte wa mahũthĩro ma thirikari. Mũthenya ũmwe tu thutha wa aikari a Tharaka kũhamũrithia amemba kamĩtĩ ya budget a kaunti, ona aikari a Mara, Chuka, Igamba, Ng'ombe marekire o ũguo. Nginya iria cirarũmĩrĩirwo nĩ aikari a Kabadi arĩa marathararirie cikaro icio. Ngũĩ gatagatĩ ga ikundi igĩrĩ na mĩaho ĩrĩ ya MCA ĩkĩyumĩria mwena wa Igwanjũ, ikundi icio ikĩrũa na mĩtĩ na ndotono. Mũingĩ matũra-inĩ ma icigo mbunge ciothe cia kaunti ĩyo ũgĩtetia kwaga gũkinyanĩrio gwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũra-inĩ, ona thengia yao kũhetũkia kĩgĩna gĩa tabarĩra icio budget-inĩ ya mwaka ũyũ ũrathira. Rĩu kamĩtĩ ya budget nĩrĩkĩtie kwandĩkĩra thirikari ya kaunti nĩguo kũmenya kana no megũthiĩ na mbere na mĩcemanio ona thengia ya ndũgamano ici. Sema kwa hiyo budget haina itusaidia hata kidogo, kwa sababu hiyo budget ni mbaya, kwa sababu watu wamenunuliwa pombe, wamenunuliwa kila kitu, sasa wanaanjia kupigana na hiyo budget. Hatuitaki mara kwa sababu haitusaidii. Kama kwetu Mwembe hakuna kitu, na nimesema ya kwamba kama Gakuota atafitisha hiyo budget tutamuendesha nyumbani haraka iwezekanavyo. Sungeni maneno yenu. Juu munafanyia watu wa Mwembe bita, munafanyia wa Medhalo bita na Sogoria bita, na nyinyi tulikuwa tunakuja kusomewa budget hapa kwenu hapa Ganga, ndio bapupi kutoka Mwembe, kutoka Sogoria. Na naambia kamati ambayo inachunguza ufisadi, Tharaka Nithi kumekuwa na hizo kesi ambapo pesa imekuwa ikitengwa haifanyi ile kazi inastahili kufanya. Kwa mfano ile siri ambayo imewekwa, ambayo imefichwa, umeona vita ya leo umetokea, ni kwa sababu governor na executive yake wamekuwa kila mara wanaweka pesa kwa bajeti na waelezi hiyo pesa inaenda wapi. Tumepata Medhero mara nyingi, niko na hizo picha ya kitu wanaita serial board. Imekuwa kila mwaka inatengewa milioni 1 na hiyo pesa haijakuwa ikitumika.